Reka ngusuzo udahwema gukurikirana ibiganiro bya buri munsi bya Rise Up Media TV ndetse n'amakuru agiye atandukanye tukugezaho, nizera ko umeze neza cyane. Mwibutsa ko kuri wowe ushaka kwiga photography, ushaka kwiga filmmaking, graphic design, TV production ndetse na networking na software development, nta handi nakurangira usibye muri Rise Up Media Training Center. Dukorera hano mu karere ka Rubavu neza hano mu mujyi ndani imbere y'umusigiti. Nyaboneka wowe kuri wowe ushaka kwiteza imbere binyuze mu myuga rwose nk'iyi ngiyi, nta handi nakurangira usibye muri Rise Up Media Training Center. Bahamagare kuri 0785966224 cyangwa se 0784363896 ubundi ubashe kugera ku nzozi zawe. Kuri bamwe mukunda gukora filmmaking, kuri bamwe mukunda gukora photography ndetse n'andi masomo nkuko nari maze kuyakubwira agiye atandukanye. Kwiyandikisha byaratangiye kandi gukora ni kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, iminsi yose, amasaha yose, kuva ku isaha y'isaa moya kugeza ku isaha y'isa 12 rwose serivisi ziba ziri gutangwa kuri wowe ushaka kwiyandikisha ndetse no kuri wowe ushaka gukomeza ayo masomo. Nuko nguko bimeze. Reka twinjire mu nkuru zacu zigiye zitandukanye z'uyu munsi twaguteguriye. Inkuru ziba ziri kugenda zitrendinga ku mbuga zigiye zitandukanye, tuba tugomba kuyakugezaho rwose, update zose tukazikugezaho, ibintu bikarushaho kumera neza cyane. Reka twerekeze mu karere ka Huye. Abagabo babiri bakurikiranweho gutaburura umurambo. Ushobora kwibaza uti se bimeze bite? Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bukurikiranye abagabo babiri bakekwaho gutaburura umurambo bagatwara bimwe mu bice by'umubiri. Icyaha cyabaye mu ijoro ryo ku itariki ya mbere Werurwe mwaka 2022 mwirimbiri riherereye mu mudugudu wa Cyumba, akagari ka Nyamugari, umurenge wa Nyanza ho mu karere ka Gisagara, aho mu gitondo umurambo wataburuwe udafite bimwe mu bice byawo. Iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga ko mu gushakisha hafashwe abagabo babiri bavuga ko ari ikiraka bari bahawe, ko bawutaburuye bakoresheje amasuka n'ibitiyo. Bagera ku isanduku wabahaye ikiraka we yaratorotse akakuramo amagufa amwe akayatwara, bakaba babisabira imbabazi. Icyaha cyo gutaburura umurambo w'umuntu no kuwucaho umwanya w'umubiri bakurikiranweho kiramutse kibahamye, buri wese yahanishwa igifungo kigera ku myaka 7 hashingiwe ku biteganywa n'itegeko ku ngingo y'130 y'itegeko nomero 68/2018 ryo ku ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2018 riteganya ibyaha n'ibihano byabyo muri rusange. Mu zindi nkuru zigiye zitandukanye, reka twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabizi ko imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za FARDC ndetse na M23. Kuri ubu ngubu uyu mutwe wa M23 wamenyesheje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ingabo zoherezwa kubarwanya ziciriritse cyane. Umutwe witwaje intwaro wa M23 wamenyesheje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ingabo zoherezwa rwose kurwanya ziciriritse cyane ku buryo zidashobora kubavana mu byimbo cyangwa se aho bafite ibirindiro byabo. Bikubiye mu butumwa umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yageneye umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rw'igisirikare Brigadier General Sylvain Ekenge kuri iyi tariki ya 7 Kamena mwaka 2022. Ku itariki ya 6 Kamena mwaka 2022 General Ekenge atangaje ko M23 yagabye ibitero ku birindiro byayo biri mu gace ka Bugusa Groupement Jomba muri teritwari Rutshuru mu Rukerera ikoresheje intwaro za kanoni zirasakure zica abasirikare babiri abandi 5 barakomereka. Ariko Major Ngoma we yasobanuye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC arizo zagabye igitero kuri M23. Abarwanyi bayo barazirukankana bazigeza i Rumangabo. Yavuze kandi ko kuba General Ekenge yatangaje ko abasirikare bapfuye ari babiri bisekeje mu kugaragaza ko baba barenga uyu mubare.
yagize ati mu ntambara muta intwaro n'amasasu nk'abasivili mwaje kutugabaho igitero twabasubije inyuma kugeza Rumangabo twafashe intwaro nyinshi nko muri Kibumba twifashishije izo ntwaro uyu munsi saa 11:30 mwaje kutugabaho igitero tubasubiza inyuma. Yakomeje agira ati mwasinye ku itangazo rivuga ko hapfuye 2 hakomereka 5. Yasetse cyane rwose. Generali wanjye nk'umusirikare mwiza ngira ngo mwabonye ibyo twakoze kandi ni isomo ndatekereza ko ari umuburo wa nyuma kandi nimukomeza kubera ko dushaka amahoro mwebwe ntimubishaka. Meja Ngoma yamenyesheje General Ekenge ko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo badafite ubushobozi bwo kuvana M23 mu byimbo kuko ngo baciriritse cyane. Ati ntabwo mufite ubushobozi bwo kuduhagarara imbere, ntabwo mufite rwose, mubeshya umukuru w'igihugu, mwasenye igisirikare bwana General we. Igisirikare cyanyu kiraciriritse cyane pe. Uyu musirikare yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'igihugu cyiza idakwiye abasirikare nk'abo ifite ubu batuma Perezida Tshisekedi yizera ko bafite ubushobozi batanamuha amakuru nyayo y'ibibera ku rugamba ku buryo bigeraho nawe yemeza ko leta y'u Rwanda ishyigikira M23. Meja Ngoma yasubiyemo ko M23 yifuza amahoro ariko ngo FARDC ntiyabyemera, abarwanyi bayo bazayibyemeza ku ngufu biciye mu mirwano. Ikindi twakubwira kirebana n'izi ntambara ziri kubera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko M23 ikomeje guhakana gukorana n'u Rwanda, isobanura ko Perezida Tshisekedi yahoze ari inshuti yabo. Umutwe witwaje intwaro we mu 23 rwose wabihakanye cyane, sobanura ko rwose wahoze ari inshuti ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo mbere yuko aba umukuru w'igihugu. Umuvugizi wa M23 Meja Ngoma yabitangarije mu butumwa yageneye uyu mukuru w'igihugu n'umuvugizi wa guverinoma w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rw'igisirikare Brigadier General Sylvain Ekenge. Uyu musirikari yatanze ubu butumwa asobanura byinshi ku mirwano yahuje M23 n'ingabo za leta, yemeza ko zifatanya na FDLR, Nyatura n'indi mitwe yitwaje intwaro hamwe n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ku masezerano ya M23 na Tshisekedi yo mu mwaka 2020 Meja Ngoma yagize ati hari amasezerano yasinywe hagati yacu na guverinoma ya Felix Tshisekedi na mbere yuko aba perezida wa Repubulika. Hari umubano mwiza hagati ya M23 na Tshisekedi, twararwanyije Kabila dufasha uyu perezida. Uyu munsi avuga ko duhabwa ubufasha n'u Rwanda mu gukora ubushotoranyi. Byashoboka bite ko dushotora iki gihugu? Byumvikana bite? Twebwe nawe twasinyanye amasezerano kandi arasobanutse. Mu masezerano uyu musirikari yemeza ko M23 yagiranye na Tshisekedi harimo kumufasha kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF ukomoka muri Uganda, ngo bagombaga kwifatanya n'indi mitwe irimo MLS ya Jean Pierre Bemba n'undi wa General Faustin Munene. Meja Ngoma abona nta nyungu leta y'u Rwanda yagira mu kuba yakwinjira muri aya makimbirane, yemeza ko ari ay'abanyekongo. M23 yo ngo iharanira uburenganzira bw'abaturage babayeho nabi kubera ko abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bananiwe gukora inshingano. Mu yandi makuru nuko muri Nigeria ukuntu bihagaze ubu ngubu, muri Nigeria rwose igitero muri kiliziya ya Owo, amaraso rwose kuri alitari ni menshi. Byari mu gihe cyo guhana amahoro ubwo isasu rya mbere ryaturikaga ku bantu babarirwa muri mirongo bari mu kiliziya gatolika ya Mutagatifu Francis iri Owo muri leta ya Ondo. Iri ryabaye isengesho ryabo rya nyuma. Abagabo bitwaje intwaro bakubise imiryango y'urusengero hagana saa 5:30 ku cyumweru, baturitsa urutambi bari babanje gutega maze abaje gusenga bakwira imishwaro. Mu gihe bariho babyiganira mu miryango ibiri gusa basohoka, bapfubiranye n'abandi bagabo bitwaje intwaro babamishamo amasaso. Birangiye abarokotse bavuze ko nibura imibiri y'abantu 50 barimo n'abana yari irambaraye muri kiliziya, abandi benshi ari inkomere. Kuri alitari ku nkuta no hasi mu kiliziya
hari amaraso n'imirambo. Kugeza ubu ntihazwi neza umubare w'abishwe n'inkomere zakomerekeye muri icyo gitero, ariko musenyeri wa diyoseze ya Ondo avuga ko iyi kiliziya ubundi ijyamo abantu 200,000 yari yuzuye ubwo iki gitero cyabaga. John Nwovu, umuririmbyi wo muri korali, yabwiye BBC ati barishe kugeza bahaze. Muri iki gitero cyamaze iminota igera kuri 30, Nwovu n'abandi bihishe mu cyumba apadiri biteguriragamo. Avuga ko barokowe n'ubuntu bw'Imana. Uguturika kwahanuye igisenge cy'ibituro nk'uko abivuga, bihanganiye uburemere bwacyo bucece mu gihe abishi bo bariho biha inkumbi. Umuvandimwe wa Nwovu nawe uririmba muri korali yarashwe mu kaguru, ubu ari mu bitaro. Ati sinibaza ko ibyo nabonye bizamvamo na rimwe mu buzima. Inkweto, impapuro za Bibiliya zacitse n'ibindi bintu by'abantu byari bikinyanyagiye muri kiliziya kugeza ku wa mbere. Ku bantu benshi iyi kiliziya si ahantu ho gusengera gusa, ahubwo ni kimwe mu buzima bwabo kuva bavutse. Iki cyari igitero gitunguranye. Owo isanzwe irangwamo amahoro kandi ntiyabagamo ubwicanyi bumaze kumenyerwa buri cyumweru ahatandukanye muri Nigeria. Ibitero ku rusengero byagiye bibaho mbere, byari amayeri y'umutwe wiyitirira Islamu wa Boko Haram, ariko ubugome bw'iki bwashenguye benshi cyane. Iri ryari ikoraniro ry'abakiri bato n'abakuze bari baje ari benshi kwizihiza Pentecote, ifatwa nk'umunsi kiliziya yavutseho n'iherezo ry'ibirori bya Pasika. Nwovu ati nabonye imiryango irimburwa, inshuti, bene wacu n'abantu nzi bicwa. Folake Oni w'imyaka 56 ntabwo yibuka uko yarokotse iki gitero, yibuka gusa asohoka muri kiliziya anajyanwa ku bitaro. Umukobwa wa Elizabeth Ademiluka yabwiye BBC ko nyina yakutse umutima ariko umubiri we umeze neza. Ku wa mbere mu mujyi wa Owo abantu amagana bari ku bitaro bitandukanye, abandi bake bari ku rusengero. Benshi ku bitaro barimo kujya gutanga amaraso yo gufasha inkomere, kandi andi menshi aracyakenewe nk'uko ishyirahamwe ry'abaganga muri Nigeria ribivuga. Bisa naho buri wese uzi umuntu wari muri kiliziya ubu ari mu bitaro yarakomeretse byoroshye cyane bikomeye. Benshi mu bakomeretse barashwe amaguru, bamwe bashobora kutazongera kugenda ukundi. Hari uburakari bukomeye burabonekera cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bakurikiranye amakuru y'iki gitero kirimo kuba, amafoto yabyo yashenguye benshi bayabonye, yewe na bamwe mu bibasiwe n'ibindi bitero nk'iki mbere. Iki cyarabarenze. Bamwe mu bana bishwe ntibashobora kumenyekana kubera amasasu y'imbunda ziremereye yahuranyije amasura yabo, nk'uko umuganga w'ikigo FMC yabwiye BBC. Uburakari bwarushijeho kubera amafoto ya Perezida Muhammadu Buhari, Visi Perezida Yemi Osibanjo n'abandi bo mu ishyaka riri ku butegetsi barimo gusangira ku butumire bwa Buhari amasaha make nyuma y'icyo gitero. Mu ifoto imwe aba bagabo bambaye amakanzu y'amabara baseka muri uko guhura kwabo ngo abatore uzahagararira ishyaka ryabo mu matora ya perezida y'umwaka utaha. Buhari yasohoye itangazo ryamagana ubu bwicanyi iby'abanyanigeria bamaze kumenyera ugereranyije n'uburyo bumaze kuba bwinshi. Uyu mugabo watowe yizeza kurangiza ikibazo cy'umutekano muke, ahubwo warushijeho kuzamba. Manda ye iteganyijwe kurangira mu kwezi kwa Gicurasi mwaka 2023. Amatsinda yitwaje intwaro muri Nigeria ni gake cyane, abayagize bafatwa bakagezwa mu bucamanza. Ntawe ufite icyizere ko abakoze ibi Owo bazabiryozwa. Amaso ubu ahanzwe guverineri wa leta ya Ondo Rotimi Akeredolu, wizeje ko bazahiga hasi hejuru abakoze ubu ubwicanyi. Abishe aba bantu bari bambaye amapantaro ya kaki akoreshwa n'imitwe myinshi y'abashinzwe umutekano muri Nigeria, nk'uko Nwovu abivuga. Igitero kibaye hashize neza icyumweru kimwe. Umukuru w'itorero y'abametodiste muri Nigeria ashimuswe ari kumwe n'abandi bakozi b'itorero mu majyepfo ya Nigeria, barikuye bishyuye amadolari 240. Mu byumweru bibiri bishize kandi abapadiri babiri ba Kiliziya Gatolika barashimuswe muri leta ya Katsina iwabo wa Perezida Buhari, ntabwo bararekurwa. Ibi bishobora kumvikana nk'ibitero bishya byibasira amadini. Abajya mu nsengero nka Nwovu ubu bafite ubwoba bukomeye cyane. Atubu sinshobora gusubira muri Kiliziya kubera ibyo nabonye. Tugana ku musozo w'izi nkuru, kubera ishyari no kutigirira icyizere umugabo w'umuhinde
yakoze amahano aca ikiganza cy'umugore we ahereye mu bujana kugira ngo amubuze kwinjira mu kazi k'ubuforomo yahawe na leta, cyane ko yumvaga ko abandi bagabo bazamumutwara. Uyu mugabo uzwi ku izina rya Sher Muhammad utuye ahitwa Ketugram mu karere ka Budwani gaherereye mu burengerazuba bwa Bengal muri Kolkata, ngo yaba yarakoze aya mahano kuri iki cyumweru tariki ya 5 Kamena. Uwahohotewe Renu Katun yari yaherutse kubona akazi k'umuforomo mu bitaro bya leta nyuma yo kubitegura mu myaka 3 ishize. Yagombaga kwinjira mu kazi mu cyumweru gitaha. Umupolisi wo muri ako gace yagize ati umugabo we ufite iduka ry'ibiribwa n'ababyeyi be barwanyaga inzozi za Renu zo kuba umukozi wa leta. Muri iki gihe Muhammad n'ababyeyi be bari muri gereza. Ibiro ntaramakuru bya IANS byatangaje ko nyuma yo kugaba igitero giteye ubwoba ku mugore we, uyu mugabo yamujyanye mu bitaro byo hafi kugira ngo avurwe, ariko ahisha igice cy'umubiri we cyaciweho yaratuye kugira ngo arebe ko abaganga batashobora kugiteranya. Umwe mu bapolisi yagize ati Muhammad yabanje gupfuka Renu akoresheje umusego, hanyuma amuca ikiganza akoresheje umupanga. Renu amaze guta ubwenge, Muhammad yamujyanye mu bitaro byo hafi ahisha ikiganza cye yaciye mu rugo. Ibyabaye byaje kumenyekana nyuma y'uko umugore agaruye ubwenge akavuga ibibazo bye nyuma yo kugeza Renu Katun mu bitaro ukekwaho icyaha n'umuryango we baburiwe irengero. Abaturanyi babwiye abapolisi ko Renu Katun yakoraga nk'umuforomo mu bitaro byigenga biri mu mujyi wa Durgapur ubamo inganda mu rwego rwo kwimenyereza umwuga. Se wa Renu Azizul Hake yavuze ko umukobwa we yakoraga mu bitaro byigenga mbere yo gushyingirwa. Ati umugabo we no kwa sebukwe barwanyaga icyemezo cye cyo gukora vuba aha yahawe kuba umuforomo mu bitaro bya leta. Renu yambwiye ko kwa sebukwe na Muhammad badashaka ko yazinjira muri uwo murimo. Ntabwo yigeze atekereza ko agomba kwishyura ikiguzi nk'iki kugira ngo agere ku ntego ye. Mu iperereza ryakozwe abapolisi bamenye ko Muhammad yabwiye inshuti ze ko Renu ashobora kumusiga nyuma yo kwinjira mu bitaro bya leta. Azizul n'umuhungu we Ripan Shehe bumvise ibyabaye bihutira kujya mu bitaro aho bimuriye Renu. Ripan musaza wa Renu Katun yagize ati kuva mushiki wanjye abonye ibaruwa ya guverinoma imuha akazi, Sher Muhammad yashimangiye ko atifuza ko ajya gukora ako kazi, ariko mushiki wanjye yahoraga yifuza gukora umwuga w'ubuforomo kandi yanze icyifuzo cy'umugabo we. Ntabwo twigeze tumenya ko kuba Sher Muhammad yumva adatekanye bizahindura ibintu bibi gutya. Abapolisi bamaze kwakira ikirego cyatanzwe na Azizul hamwe n'amagambo yatangajwe na Renu. Bagiye kwa Muhammad basanga yahunze. Reka mbashimire cyane mwebwe twabanye muri gahunda yo kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye, ariko nkwibutsa ko utarakora subscribe ugomba gukora subscribe ubundi ibintu akarushaho kumera neza cyane. Nkwibutsa kuri wowe kandi ushaka kwiga amasomo agiye atandukanye arimo photography, film making, graphic design, TV production, ICT ndetse na networking na software development, na hani nakurangira usibye muri Rise Up Media Training Center ni hano i Rubavu, hano mu mujyi rwose imbere y'umusigiti. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri 0785396224 cyangwa se hamagara kuri 078446338896.